You did good, and the Lord is amazing. Have you noticed we're in the upper room and it's Pentecost? Just look at the view. So, ons gaan aan die einde van die diens gaan ons bietjie by die ruimte staan, beide kante, en ons gaan oor ons dorp bid en regtig net die Here vra vir 'n vars uitstorting van sy Heilige Gees. Amen. You know, that's what we need. We really need in the day that we are in a fresh outpour of the Holy Spirit. Amen. Nou as dit in die dae van Handelinge was, hoeveel te meer 2000 plus jaar later. Amen. Amen. En die Here beloof, dit is wat hy gaan doen Ja. voor Jesus terugkom aarde toe. Amen. So ek wil lees in Handelinge 1, dis vir my so mooi, die storie van Pinkster. En ons gaan so 'n paar, al die skrifte is daar, jy kan lekker by die huis opvolg. Wat die Here ons leer op die dag van Pinkster, waar ons vier die koms van die Heilige Gees. Die Bybel sê, van vers 8, maar wanneer die Heilige Gees, sê Jesus vir sy disippels, vir ons, oor julle kom, sal julle krag ontvang, en oor ons mense van my vertel. Amen. So die rede hoekom ons gevul word en krag ontvang, is sodat ons getuie kan wees. Yes. Dis die Here se wil. Daar waar ons werk, daar waar ons vriende het, daar waar ons woon, is die Here se roeping op ons lewens, dat ons mense van hom vertel. Amen. Maar die ander ding is ook, dat ons ook instrumente kan wees, wat saam met die Here werk, in hierdie dae waarin ons lewe. Ek glo ons leef in die laaste van die laaste dae, en dit is opwindende tye vir sy kerk wat voor lê. Dan sê hy, sodat ons van hom kan vertel, in Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uithoeke van die aarde, en dis van ons geskrywe, hier in die Kaap. En as jy so kyk, sê is vir die Here dankie dat ons hier kan wees, om sy woord uit te dra, daar waar hy ons geplant het, en daar waar hy ons gevestig het, en vir ons werk gegee het. Dit is daai evangelisasie, daai vriendskapsevangelisasie, waar ons woon, waar ons betrokke is vir sy koninkryk. En dan sê hy, en daarna, nou, donderdag week terug was hemelvaart, is die Here die hemel opgeneem, terwyl die disippels kyk, het hy in die wolk voor hulle verdwyn. Hulle het stip na die hemel gekyk, en skielik staan daar twee manne met wit klere by hulle, engele, wat sê, Galileese manne, waarom staar julle na die hemel en kyk? Ek sê vir julle dat hierdie Jesus wat opgeneem is, sal op dieselfde wyse eendag terugkeer, Amen. net soos julle hom sien opgaan die hemel. En dit is vir my so wonderlik om te weet, dat Jesus kom terug. Amen. Daar kom 'n tyd, na die wegraping van sy kerk, na die verdrukking wat kom op aarde, gaan ons sien in baie skrifte praat daarvan, wanneer ons nie hier is die bruilofsmaal saam Christus, maar dan kom daar 'n tyd waar Jesus terugkom aarde toe, en vir 1000 jaar gaan ons saam met hom regeer, en hy gaan heers oor alles, en alles gaan herstel wees. Die diereryk gaan vol vrede wees, soos ons het gelees het, die leeu gaan weer gras vreet. Ek sê, asseblief Here, net nie vir my die boodskap maak om vir 'n leeu te gaan sê, hy gaan van nou af net gras vreet. So obviously, ons ook nie weer vleis eet nie. So ons maar kyk wat gebeur. Maar daar gaan vrede wees. Die natuur gaan 100% restoreer wees, en die hele aarde sal gevul wees met die heerlikheid van die Here. En Jesus sal as koning oor alles regeer. So ek sien so uit. Ek weet ons leef dalk 90 jaar as ons sterk is, maar dink daaraan 1000 jaar op hierdie mooi aarde wat God geskep het, gaan ons saam met hom lewe. So wat? Dit is waarvan hierdie engele praat. Dit sê hierdie Jesus sal net so weer terugkom. So elke dag, wat ook al ons deurgaan, voel dit baie keer asof mense kan môre sien in die toekoms nie. Hou jou oog op Jesus. Hy kom terug en hy is in beheer. Iemand preek nou die dag en sê dit is so waar. Die enigste een wat ooit 100% vrede op hierdie aarde sal kan bevestig, sal kan vestig, gaan net Jesus alleen in persoon kan wees. Want hy is die prins van vrede. Amen. En dit is so waar, nee. Dink net aan die nasies van hierdie wêreld wat aan hom gehoorsaam, en hoe wonderlik dit gaan wees om saam met hom sy koninkryk te sien vervul en dit ervaar. Dan lees ons Handelinge 2, dit is vir my so mooi, die uitstorting, die koms van die Heilige Gees, want vandag is Pinksterdag. Die Bybel sê op Pinksterdag
Nou, dis baie interessant, want dadelik neem het ons na getalle toe. Pinkster beteken 50ste. Die Bybel sê, dit was 7 weke na Jesus se opstanding. 7 maal 7 is 49. Die dag daarna, die 50ste dag, is altyd Pinksterdag. So, en dan is dit ook 7 weke na, met ander woorde, Paasnaweek. En dan sê die Bybel ook, dit is 10 dae na Hemelvaart. So spesifiek noem hy dit die dae. 10 dae na Jesus hemel toe gevaar het die Heilige Gees gekom. En kyk wat het gebeur op daai dag. Hulle was bymekaar op een plek, vers 2, skielik was daar in die lug bokant hulle, die geluid van 'n geweldige stormwind. Ons het 'n lekker storm hier deur ons gister. Daai wind en die bome wat waai, dit is hoe dit was op Pinksterdag toe die Heilige Gees gekom het. En die Bybel sê, en die hele huis was gevul waar hulle bymekaar was. En ons weet, dit was daai upper room, waar ons ook nou in 'n upper room is vandag. En tonge soos 4 vlamme het tussen hulle verskyn en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal met die Heilige Gees vervul. En die Gees het vir hulle die vermoë gegee en hulle het ander tale begin praat. Kom ons kyk wat het daar gebeur. Dit was die Pinksterfees. Die Jode oor die hele wêreld het bymekaar gekom, eenmal 'n jaar of op die groot feeste, en skielik is dit wat gebeur. Daar het toegewyde Jode van al die nasies onder die son in Jerusalem bymekaar gekom. En die geluid van die stormwind en die stemme het groot skare na mekaar na hierdie huis getrek waar hulle was. So, die uitstorting van die Heilige Gees is juis vir mense. Is 'n teken dat hulle kan na die Here toe kom. En dan sê hy, hulle was uit die veld geslaan oor hierdie gelowiges wat in ander tale praat. Vers 7. Hulle was weer eens uit die veld geslaan. Hulle sê, hoe is dit moontlik? Want hierdie manne wat hier praat is die Galileërs. Dis hulle wat saam met Jesus was. Maar kyk wat het gebeur. Die Heilige Gees van al die wêreldnasies wat bymekaar kom, het vir hulle die vermoë gegee om in die moedertaal van daai nasies te praat. Hulle self het nie verstaan wat hulle sê nie. En die Bybel sê, hulle het gepraat van die grootheid van God, die groot goed wat hy gedoen het onder ons. Kyk wat sê hy, almal wat hier praat is Galileërs, maar tog hoor ons, hulle praat Perse, Medeërs, hulle praat Mesopotamië, Judea, Kappadosia, Pontus, dit is weer van Turkye area, Egipte, Libië, uit Rome en selfs Arabiere. Daai taal wat die Here vir hulle gegee het. En ons hoor hulle almal praat in hulle eie moederstaal, grootheid, oor die grootheid van God. En hulle was uit die veld geslaan. En hulle sê, wat kan dit beteken? En dit is hoe die kerk gebore was. Dit is hoe die kerk gebeur het. En daai gedeelte, toe staan Petrus op in 'n preek, en wat doen hy? Hy haal Joël aan. En kyk gou wat sê hy, dis 'n gedeelte uit Joël 2, Handelinge 2, hy sê, for this is that, in the last days, I always say that was the last days. Lord, we are in the last days. And how much more do we need? That should be our prayer, that the Holy Spirit will visit His churches. And pour, that God would just come as a mighty wind and just pour out His Holy Spirit in the hearts of His people. May it happen there by the work, by when we gather as families, wherever we are. Amen. He says, this is the last days, God said, I will pour out my Spirit upon all people. Notice, all people. Isn't that amazing? All people will have an outpoured experience of the Holy Spirit. Then he says that the sons and daughters will prophesy. To prophesy is to declare God's word. That's what it is. And then it says, the young men will see visions and the old men will dream dreams. Dis sê altyd, dis hoe hy weet hy's oud, hy droom. So, may God give us a fresh outpour of visions and dreams concerning His kingdom. Mag ons daar waar ons sommer in die week slaap, die oggend wakker word en sê, dit het die Here vir my gewys. So, ek is so opgewonde oor dit. Ek onthou, lang terug het ek ook sulke drome in die aand gehad.
of visies, ek was seker jonger daai tyd. Maar ek het gedroom ons in die strate loop en hoe die Here net mense bonatuurlik gesond maak. Ek het gedroom in die hospitale, hoe die dokters wat gelowig is, net soos hulle aan die pasiënte vat, hoe die Here hulle bonatuurlik gesond maak. Ek droom spesifiek, ek het 'n begrafnis gedoen, deel van daai visies net, en hier was die kus, en die persoon in die kus, en die volgende oomblik, toe was ek gaan klop. Dit was so helder in my droom, en toe klik ons by die klop kom by die kus uit. En terwyl ek die diens doen, hier haal hulle die persoon lewendig uit die kus uit. So, dit is drome en visies van die koninkryk. Nie dat ons goed moet lyk nie, maar dat Jesus verheerlik kan word. Sy kerk weer opnuut die aandag en die prioriteit kry soos wat dit verdien. So then it says, we will see visions, we will dream dreams. And that's my prayer. God, give us the visions and the dreams that you have for us concerning your kingdom where you have placed us. And then it says, in those days, I will pour out my spirit on my servant, men and women alike, and they will prophesy. I will cause wonders in the heavens above, so many wonders will take place. And then it says, and signs on the earth below. Wonders and signs should be a normal daily thing for the children of God. And just to give Jesus glory because he deserves it. And the signs on the earth below, blood and fire and the clouds of smoke. Then it says the sun will be darkened and the moon will turn blood red before the great and the glorious day of the Lord's arrival. So I'm telling you, the time that we are in, just before the Lord's return, it's going to be glorious for the church. We're not going to leave this earth, in a cold, wet state. The Bible clearly says that the church will experience a fresh outpour of the Holy Spirit. And it starts with our hearts, that our hearts will be ready, our hearts will be, accepted, and should cry out to God for more of His Spirit. And then it says, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Amen. So there will be a great influx of people into the kingdom of God. Everyone who calls on the name of the Lord shall be saved. May the Lord work in us, that wherever we go, that we will bring the presence of Christ to people, that people will afresh experience a call that they need to call on the name of the Lord. In die gebedskamer hierdie week, ek weet nie, ek het net gehuil. Daar's net die Here se teenwoordigheid wat my heeltyd laat huil. As ek as dit huil, wil ek huil, die uur voor julle gekom het, ek net gehuil. Maar dis die Here se teenwoordigheid. Nou die dag as ek in die poskantoor gaan ietsie te gaan doen, en ek staan in die ry, en ek begin agterkom met die vrou hier agter, sy huil net. Sy huil, sy traan, sy tissue, sy huil net. Ek sê, is jy okay? Sy sê, ek weet nie kom ek huil nie, maar ek huil net. Net so. Ek sê, is daar 'n probleem? Sy sê, ek weet nie kom ek huil net. Ek sê julle, dis die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Die Here wil sy Heilige Gees inneem daar waar ons elke dag beweeg. Die klein kindertjies in jou skool, dat die woord sê hy sal sy Gees uitstort op alle vlees. En dat almal die naam van die Here moet aanroep. So I pray that we will experience this because it's Pentecost in a big, greater way than what the Holy Spirit did. We're going to do it a little bit different. So I want you just in small groups of 2 or 3, just make little circles and just tell the person in your group, what does the Holy Spirit means to you? Okay. Kom ons neem so 5 minute. I want to take your attention to something that is also part of John. And we know even from Acts, the well-known scripture, in the last days God will pour out His Spirit. But what I want to show you is what happened in John chapter 3. And that's the time that we live in. That is so remarkable.
So the reason, as we see, why the Holy Spirit was poured out is so that we will receive power to be witnesses. Power to testify of Christ. That people will see Christ in us. That people will experience Christ in us. I love that song that says when he walks into the room. Jy weet wanneer die Here opdaag. Sy teenwoordigheid en hy wil sy lig en sy heerlikheid deur ons skyn. Gister was ons gaan plaas toe, hulle het 'n funksie op die plaas, al die plase daar, en ons het eintlik gehelp om die kinders op te pas, dit was wat oupa ons doen, terwyl ons kinders moes werk. Nou staan ek in 'n ry om koffie te bedien, en ek raak al hoe meer bewus van die dinge, want dis wat die Here wil doen. Toe ek voorkom, die man wat die koffie bedien, hy het 'n stalletjie, en ek sien sy nommerplaat is van die wêreld, en hy sê, van waar is julle? Dan begin hy so gesels. Nee, ons van Durban wil, en gesels, nou wil hy meer weet. Maar ook al lyk dit so asof jy skyn, wil hy van my weet. Net so. Ook al lyk dit so asof jy skyn. Nog nooit het iemand verby Nou nog ek, om 'n pastoor te wees is net 'n beroep, ek gaan nie om dit sê nie, maar seker wat ek glo in Jesus. Hy sê, ja, mens kan dit sommer sien. So, die Here wil sy teenwoordigheid deur ons laat skyn. Hy wil hê wanneer ons instap, dat Jesus se teenwoordigheid saam met ons daar in daai vertrek, in daai werk, in daai verhoudings waar ons met vriende is. So weet dit, as jy gaan slaap, is die Here by jou, in jou. Wanneer jy opstaan, as jy werk toe ry en arriveer, dis asof Jesus in ons arriveer. Want dan Paulus sê, ons lewe is 'n brief wat mense Jesus lees. Hy sê ons is 'n aangename geur, soos iets wat jy ruik, jy sien die verskil. En dit is wat die Here wil doen. En dit gaan saam deel van die werk van die Heilige Gees. Then Joel chapter 3 verse 11 to 14. This is a powerful prophecy that is also part of Joel chapter 2 that talks about the last days, the outpour of the Holy Spirit. And I love that. Joel says, assemble and come. So there's a gathering. He says, gather together. Why? For the harvest is ripe. That is what it's about. The harvest of souls. There are many that are lukewarm. There are many that, turn their backs on the Lord. And just our presence, our doing everyday life, coming in contact with people, will convict them, will bring them back to God. Amen. Then it says, for multitudes upon multitudes are in the valley of decision. Wat beteken dit? Ons skrifgedeelte vir hierdie reeks wat ons doen, die for Jay, as for me and my house, we will serve the Lord. So there are many in the valley of decisions to make their decisions to come to Christ. Then it says, for the day of the Lord is near those in the valley of decision. So God will visit people. God will also give them dreams so that they can also choose to serve Jesus. En mag ons almal kies, net soos elkeen van ons moet kies, dat, soos Joshua sê, vir my en my huis, ons sal die Here dien. Dis my gebed, soos ons gaan uitkyk nou, en net bietjie bid oor ons area, dat huise die behoefte sal kry, om te besef, ek moet terugdraai na die Here toe. Mag die Heilige Gees elke huis besoek, sodat mense net, want dis die doel, die wonders, die tekens, die wonderwerke wat die Here doen, is net 'n deel daarvan, maar die einddoel is, dat daai mense saam met ons hemel toe kan gaan elke dag. And that's what it's all about. So, what we're going to do is, let's go half-half. This half will go to that window, and this half will come to this window. And just for 2 minutes, let's just pray over every house that we see, and ask the Lord to fill every house with His Spirit. Amen. Why? So that those in the valley of decisions might come. That is what it's about. And we know God is not there to judge and to harm people. He came to save them. So die Here se uitstort, die profesie van Joel, en selfs in hoofstuk 3, gaan oor dat mense na die Here toe kan kom. Want die dag van die Here is naby sê. Amen. So, jy gaan nou self bid, net 2 minute, kom ons staan gou op.
Die helfte die kant en die helfte daai kant en ons bid net, soos ons sit kyk, met verdeer die kant, nie na die skeem kyk nie, kyk na die huise, en hoop dat die Here sy gees sal uitstort op elke huis. Amen. Amen. Dankie. Dankie, Here. Ask the question, and it ends with our theme for today. The theme for today is open house. So the Holy Spirit was given so that we can receive power to testify Jesus. And now I want to show you this tremendous verse and how simple it is for us to be instruments in the kingdom of God. But you have to open your heart to people. You cannot trust God to work mightily in the lives of people, and we don't make them part of our lives. Onthou die Here kies om saam met ons te werk, deur ons te werk. We are co-workers, the word says. And there all through Acts you see how God, through the Holy Spirit, work in and through people. Yeah. So for us, when we are at today, it's the same. He wants to work in us and through us. So you're going to have to open your heart, and you're going to have to open your house. Open house. So 1 Peter 4 verse 9 and 10. I love this scripture. The ERV, English Revised Version. Luister wat sê hy. Open your home to one another. Isn't that beautiful? Yeah. Your home is a blessing from God so that you can bring people in. It says there, and share your food with each other. 'n Maaltyd, of iemand te nooi om net saam met jou te eet, is so 'n groot deur vir die evangelie. 'n Groot geleentheid om die Here se liefde, sy goedheid, sy genade na mense te bring. Amen. Jy weet, Michelle en Louis doen dit al baie lank. Hulle sal elke nou en dan iemand nooi, sodat dit is hoe mense regtig mense leer ken. Dis hoekom ek en Michelle so baie van huisbesoeke, want dit is die enigste manier hoe jy regtig mense leer ken. En ons wil regtig 'n hartkonneksie hê. That's what it's about. So it says there, the reason why we need to open our home and share our food is because God has shown us grace and kindness, and in many different ways. So God has blessed us. God has showed goodness and kindness and great things. And He says, I want you to share the kindness, the grace, the goodness of God with other people. Yeah. And the best way to do it is to share a meal together. Yeah. Well, Jesus het so baie met sy disippels dit gedoen. En dan sê hy, so be good servants of God and use the gifts that God has given you in such a way that you will best serve one another. So think about ways, think about creative ways, how to reach out and why. In Acts chapter 2, after the outpour of the Holy Spirit, verse 46, we read that the people came together each day in the temple, but they also met in their houses, their homes, to do the Lord's Supper, and then it specifically says to share their meals with great joy and generosity. And then I love what verse 47 says. It says this, praising God
and having great favor with all people. In the simplicity of opening your house to connect with people, the Bible says that great favor was upon them. Great favor. And as we do the same, may we experience great favor in the lives of those that will come and visit. Connecting with those that will share a meal with us. Amen. And when we do that, we show people that they are valuable. We show people that we care, that we want to be friends. We are not all the same. It's easy to connect with people that is similar to you. But I want to encourage you, go beyond. Let the Lord stretch you. And you will find good in every person. It is such a blessing to be able to connect. Why? So that we can share the gospel of Jesus Christ. Kom ons staan. Maak so ry en dan loop jy net so verby. Dan lê ek aan jou oor. Let's just pray. Lord, I thank you that through the Holy Spirit and the promise of our helper, that we have tremendous and wonderful help from heaven. I pray that you will pour out afresh upon your children your Spirit, Father. Here, dankie dat Jesus sê dat 'n vars uitstorting sal op mans en vroue gestort word, op jong mense en ou mense, Vader. En ons vra U, as ons slaap, doen wanneer U wil, soos U wil, in ons harte en deur ons lewens, tot eer van die Koninkryk. Here, ons stel onsself vry, we surrender, and we submit to You, so that Your will be accomplished in us, in this year of 2025, in Jesus' name. Amen. Amen. So I'm going to pray for you and just go back to your seats, and we're going to do one more worship song. Amen. Vader, dankie vir 'n uitvang en storting en vulling van die Heilige Gees in U kinders se harte en lewens in die naam van Jesus. Dankie Here vir die totale uitstorting van die Gees. Vul ons in die naam van Jesus is ons gebed. I receive. Amen. Okay, let's just do that last song. You still reign. What a powerful confession. Amen. Ek is vertel, en dit sluit so mooi aan by ons laaste liedjie, gister toe ek huis toe ry op RSG, toe praat daar 'n broer wat op die stadium alles verloor het en hy was op die punt om selfmoord te pleeg. En toe die Here met hom gepraat en hoe hy sy plaas en naam verander het na 'n plaas van hoop toe. En hy vertel toe RSG van die produkte wat hulle maak en verander het. Toe sê hy wil net hierdie storie vertel. Hy sê 'n vrou dokter bestuur die kar en haar pa's by aan die kar. En soos dit hy sien hulle die storm aan. Hy sê vir pa, wat moet ons maak? Hy sê, nou nie aan, ry net 'n bietjie stadig. Hulle ry in die storm in en dit reën en die wind waai en karre begin nou aftrek van die pad af. En sy sê, pa, moet ek aftrek en stop, dat ons wag vir die storm om verby te gaan. Hy sê, nee, hou nie aan, ry net stadig, maar hou nie aan. Sy sê, die lorries begin later aftrek, want die wind is erg en stormen. Sy sê, aftrek en sê, nee, hou net aan. Sy sê, die volgende hulle aan die ander kant van die storm uit en die lig skyn en die son skyn en die wind het gaan lê.
En hy sê, "Waar trek af?" En sy sê, "Hoe moet ek nou aftrek?" Hy sê, "Kyk net terug. Ons sien hier die storm is nog hier agter ons. Almal wat afgetrek het, wat opgegee het, is nog in die middel van die storm. Maar jy wat aangehou het, is nou aan die ander kant." Dit is wat hierdie vers sê, wanneer die storm daar is, het ons God die Vader, wat saam met ons is, om te sê, hou nie aan. Ek gaan jou aan die ander kant bring. Amen. Dat as ons opgee, dan bly ons in die storm, waar ons gaan weer. Amen. Dankie Here dat ons weet op hierdie dag van die uitstorting van die Heilige Gees, dat U die deel van U gegee om altyd by ons te wees. Ons is nooit alleen. Ons kan deur die storm gaan, want U is by ons. U is die een wat vir ons die rigting gee. U is die een wat in ons harte werk. Dankie Here dat ons U goedheid en guns vir ander kan wys, dat ons U goedheid en guns kan deel, nie net by die werk nie, maar ook by ons huise oop te maak, dat ander kan sien, U liefde, U goedheid en U genade, dat ons dit reflekteer. Dankie dat die Heilige Gees met elkeen van ons is, waar ons gaan. Bless us and keep us in your name. Amen. Amen. Dankie Here. Wonderful. I saw water pouring out from under the temple porch to the east, and led me around the outside to the gate complex on the east. The water was gushing from under the south front of the temple. He walked to the east with a measuring tape and measured off 1,500 feet, leading me through water that was ankle deep. He measured off another 1,500 feet, leading me through water that was knee deep. He measured off another 1,500 feet, leading me through water waist deep. He measured off another 1,500 feet. By now, it was a river over my head, water to swim in, water no one could possibly walk through. He said, "Son of man, have you had a good look?" Then he took me back to the river bank. While sitting on the bank, I noticed a lot of trees on both sides of the river. He told me, "This water flows east, descends to the Arabah, and then into the sea of stagnant waters. When it empties into those waters, the sea will become fresh. Wherever the river flows, life will flourish. Great schools of fish, because the river is turning the salt sea into fresh water. Where the river flows, life abounds. Fishermen will stand shoulder to shoulder along the shore from En-Gedi all the way north to En-Eglaim, casting their nets. The sea will teem with fish of all kinds, like the fish of the great Mediterranean. The swamps and marshes won't become fresh. They'll stay salty. But the river itself on both banks will grow fruit trees of all kinds. Their leaves won't wither. The fruit won't fail. Every month they'll bear fresh fruit, because the river from the sanctuary flows to them. The fruit will be food, and their leaves for healing."